Kahnyo terep Integrated Territorial Organization Safai Area hakajingalam President uba penhun Shulet bat usketri uba Melki Dhar rengkat kidukot keseng hene kesngi kahnriu terik ujemang arjar arpuar kilahiar syakashnong biar bat lap ya kajingshna torti ya kasurok shnong da ka company Dhar. Kinong yalam kaseng Nyotrep Integrated Territorial Organization kilayut hu balalap bayakini kesurok la ikumba syunyak rong halor ukendau usyap hakaba lada syukho da kakti kalakho. Hakani kejuk kesngi kaseng Nyotrep Integrated Territorial Organization kala ujor sindon da ka FIR persya ekadhar company. Nakaliang jong kaseng kala dawai ekadhar company bakadai ban maramot mardor yakini kesurok lem kumta kaseng Nyotrep Integrated Territorial Organization hi kan umsyong klikti Henry Kinra yakini syadu High Court hakabede bat kini kesurok nakadaw kajing traitor di kadahar company. Yang juga HITO minta kesini kira wanpo iko baik FAR hante ha reliang pulas apo sabayade bat unu pas sabayade bat unu frog jongga pas ikram paniron mentang itu pegade ga sapai dan mungkin juga kada officer in charge untuk hapo jongga reliang apos melakukan resip juga nega FAR jongi bat ngiking meseng ban sengi hapan lek siya nesya SP office jong gubas entehil bat additional ula resip igene bat ula ularu ini baru lek baron kam bayade bat kene ini kam corruption ngila ban bodin bat ngila ro ban fal igene ga corruption jong gadhar company sedu sa lokal yukta bat sigawairu ngidawa na gadhar company bagade ban sina nomor dor te surong balapat yang teh hasnomber bat sigawairu nga ngikin tho ga kormen ba ngimdon kami kataga kasino bat ngidon kami ga roy ga par habayade bat ka habayade hapo ke state jongi